ukaikwa kwa inyuonthe alamu no etwene gukua miio miito na kwanga muthumusya munyanya wa uvoo museo wi ngali ili itatutanitie ona vanini. Ngali imwe yi ukulyo utengui wa kumwatia Yesu kwa ngelekanyo isomo ya wachuma ulo navitie ina ndeto ithi nyumu mundu ula umwenda ithe kana nyinya mwana kana mwitu wake kuthonoka undu mbendete ndailitwe ni kwithiwa mumanyiwa wakwa ula utakua ngelanio yake na kungatia ndailite kwithiwa mumanyiwa wakwa. Mutheulo kauvoni wake museo aweta atwite vyo iulu wa kila mwati wa Yesu ukulaua eke mbee wa kutua sila kana nutwika mwati wa Kristo ikala nthi na kutala ngalama nondu vai umwe kati wenyu utonya kutwika mumanyiwa wakwa ethi wandatia sindu syake sionthe. Kumwatia Yesu ni kila kindu kana vathei ndutonya kukwatanisya kumuthukuma Ngai o vamwe na itomo ya sindu sya nthi ino. Usenyo ni kana ngewa isu iatiwe kilunguni cha 15 cha Luka ni ngewa itatu sya wendi wa Ngai wa kumutungithia mwiki wa nai ilondu yau silingi mbau na mwana kimamai. Ngali ingi ya uvo wa Yesu ilulumila sya mutia wa Ngai tei na wendi wa kwiwanithua na ala avinyie na ekima nai. Ethi wa masomo ma wachumwa none wie mena uito omonthi uito usu ni walelua kithimi kiikwekwa ona vanini. Maandiko maweta iulu wa kwinengane vyo tao nzia ya kusuvia thayu. Ngai waitu ni Ngai wa umisyo utemuthia na teiyo ila tuvaluka kithitoni kitu cha kwikwatania nake vyo. Kielelo cha masomo maitu ni muuo na ukia kisyo. Isomo ni ambe Mwathani Zakaria eweta kulika kwa musumbi wa Yerusalemu atulite ndena ya ing'oi ni bisawa wenyivyo na muuo atulite ndena ya ing'oi yena una timbalasi yakau yena mutulilango na kithoko. Kiu kithwa ni ndeto ithi ngamina makasya makau kuma Ebalaimu na mbalasi yakau kuma Yerusalemu na utawakau ukatulangwa. Mosumbe waitu ni mosumbe wa muuo. Mosumbe akaete muuo kati wa nthi ni mosumbe wa muuo wa nthi ni viongoni Shalom na ti muuo wa nza wa kwithi wa kutekau. Yesu ula wavuananiwe na mosumbe uyu waweta wani Zakaria aetie muuo niwe mosumbe wa muuo otau ni waetie uvyo na uti kuleana na muuo otondu tukwiwa ndeto ni ithi ukaikwa kwa inyuonthe alamwe na miio miito na kwanga muthumusya maundu onthe ala Yesu tukulasya twiketa ati make enda ivinda yonthe ethiwe kithima cha ukia kisyo kwianiwa wekeanio na wiwanithio ona thayu watu itaviata evakuvi ila twi mathinani na mawoni tutonya kumwika ila na akamaveta nutonya kututungia muuo indi yonthe onetha mathina maithela mavinda angi nutunengae muuo o nthini wa woo witu ve muisyo wa kuswania kana Yesu ninya malia kana o mutheu muna nutonya kwika chama kikabetanga mathina maitu maumu ona maunya mao. Thayu wa Yesu ni ngelekanyo nzeo vyo mondani wa Gethsemane muisyoni wa kukwatwa kuthinwa na kuawa Yesu aina wia na ndenda au one mwiwile wa kimundu mbewa utelemio wa kikuo. Mwiwile ungi withi wawi wa kusenya indi imwe wiwa andu mainena
Yesu tawenda mathina asu. Yesu ni wamwisubie ithe wake amuvetangie thina usu batonyeka. Ni wavoji ati asa wakwa ithiwa ni batonyeka betangie gikombe ki cha mathina. Indi tina avoya indi ndukeke undu ngwenda nye ika undu ukwenda we. Asa ni wabindisye na wendi wake waeleka nesa. Yesu ni waile kumianisya na mathina asu. Ila Yesu wokile kuma mboyani isu ai na kivathukanio kinene kuma saa isu abindisye naona nyanda ya na vinya wa usenyo monya maoni na mathinani ala wesilile. Auswetwe ni vinya wa nthini nondo waye yake kula kwinga yasa mboya yake mundani ya inzungie ona kaundi asungiwa undu wenda. Vaamyangaliko yeli ni athengeaniye nundu Yesu mwene ni weyumiisye vyo na ele cha moko ni mangai na wiwa uthio mola wathitwe ala manoetwe ni gukua miio miito. Pengelekanio ili ou thayo ni wa mutheu Paulo aina wou wa muthina cia ni wewa wousu uimuvata kuthukuma ngai nesa. Asia mavinda atatu ninamuvoiye mwiai iulu wa kindu chuchume kwakwa na ngai yo ingi amusungia undu utavoyete amwia. Mumo wakwa nukwianie ni kwithiwa vinya wakwa utethasya wia vala ve wonzu. Chalia cha mwi wake ni chatumie vinya wa Kristo woneka. Kuma vu Paulo asya kwa kitumi kiu nitania kwithiwa ni mwonzu kwa undu wa Kristo na ambia kumanya ila ni mwonzu niwe ni na vinya. Na Paulo akwata muguo aelewa kana ngai nwandika wandiko mulungalu mikululoni mikonzeku. Ona itu twosengelekania Paulo na Yesu tuvoye kwenda kwa ngai kwithiwe na ati kwenda kwitu. Pe maundu matonya kusenzya na ni wia witu kwikau pe angi matasenzya maile kwitikilwa na kwikalwa namo. Muguo waguo ni kwitikila wendi wa ngai vyo. Yesu munthi atuya iyove isyoki yakwa nenyu mukone ya mathayo menyu uthumo. Isyoki ni mbwa ngito yobe ya wangingoni ya nzau ni ituma nzau ikusya ikasya ni muiyo wi utethyo. Ndeto cia Yesu ilieta sivinya wone umanyisyo momo muno no utonya kwitikilana naguo. Kumana na ndeto ila Yesu anenie aingi maati imake ni mamutiye makola kuendanasya nake. Twaelewa nesa vainzi aingi ya kukwata uthasyo na muguo waguo. Isyoki ikusawa ni nzau ile kaingi. Pisa wa utanu ni Yesu na kwa kana Yesu na aku tukusetie isyoki yemwe. Vala tukathi Yesu ena itu kututethesya isyoki yitu yemesye laisi. Yesu no umwe uvo museo no umwe na twititwe ni Yesu tulike thayuni wake woni-ni wake ithimini na imanyioni syake tutekwitialia. Kumwitikila Yesu ti muiyo ni nzia ya kwianiwa muguo uthasyo na utanu. Ni atanu alama kwitengelanio yaani isyoki ya uvo museo. Yesu ena kimbithi cha thayo museo. Kimbithi kiu tukimanye na kumamanyisya alama takisi utue kou.